Pashao Pashao Everton Pashao da Silva Legi Portugal ni Shao. Hanyuma hakaza na Fiston Kalala Mayele mtoto wa Mbuji Mai. Nabari Kalala. Kosora bavuga ntabwo yitwa Fiston Kalala Mayele nko kubigira ngo nko kubitinda yitwa Fiston Kalala Mayele. Kalala usa n'utinda Fiston Kalala yarankosoye yaramwe ntabwo ari Fiston Kalala Mayele. Kalala Mayele kandi Mayele bivuga akili ubwenge na Mayele nyine aragoze cyane. Axel rero yakoze kutubwira nyacu n'umwari wabanzemo waretse nka Francis Samir ni wengiye guha ijambo nge ntago mu ijambo Samir ni wende hereza no ndatse Samir hanyuma barakudereze icyo bita kuderega. Abantu bakeneye kumva ubusesenguzi bwatumye APR itsindwa ibitego 2-0 na byinshi byabereye mu kibuga n'amakosa yakozwe kuri APR n'ubwiza bwa piramide. Reka tumanze Samiri adusangize uko iyi piramide yubatswe kugira ngo tube tuyibona ari ikipe ishobora gutwara igikombe cya Asian Pacific Cup, igatwara Champions League ya Africa, ikaba ari ikipe kuri ubu nunareba na ranking yo ku mugabane ya Egyptian Cup. Yego erego mwaka ushize muri championnat barayibye kuko Arahiri yanze gukina match ya Zamalek bayitera maga. Hanyuma Arahiri nk'ikipe ubundi Arahiri mu Misiri niyo reyo kuko na Al Ahly bisobanuye national cyangwa se equipe y'abapepure equipe y'abaturage. Noneho ko abayobozi benshi bo muri federation babifadira Arahiri ni equipe iri populaire mu Misiri baje gukura iyo maga bayisubiza amanota 3 bavuga ko kuko Arahiri yanze kujya gukina bahasifuye umusifuzi w'umunyamisiri ko mu Misiri bitewe n'ihangana riba hagati ya Al Ahly na Zamalek ntabwo bajya bemera gusifurirwa n'abasifuzi b'imbere mu gihugu. Bako bahinduye foruma Arahiri ubushize yatwaye igikombe cya championnat piramide itabyemera kuko niba mujyeba na social media za piramide ushize yidekare nk'ikipe yatwaye championnat na Arahiri habwa igikombe cya championnat. Samiri rero ikibazo cyanjye ni kimwe ko tubona piramide ikomeye mbere yo konja muri Zandani naganiriye na Fiston bavuye mu Rwanda twayisombe ubwo nabyo ndabigeraho iyo nani Zandani ndakubwira n'amafaranga yubuze mwita mu cyanta atajya bavuga ati kwizo Olivier yaguze isambuse 3 ati mwarayirya izindi arazigenda niba hari umuntu ushidikanya ajya kuri Instagram yanjye kuri Rugaju Rigani ifite interview nawe iri exclusive hari undi bayikoranye tureke rero kuyipfa. Ndakubaza ikibazo kimwe, piramide yubatswe ite? Iyi kipe tubona ikomeye ite? Donc bamaze igihe kingana gute kuri chantier? Unjyanire nge no kuguhereza icyo bita key points bisa n'ibyo n'ubundi yasubiyemo Fiston. Unjyane ku kintu cya wasibomowe lakini waboreshe cyane kugumana yo key players kandi ukongera amabeza. Iyi squad twabonye ikomeye gutya yubatswe mu gihe kingana gute, ishingiye he, yubatswe gute? Ariko nimuzaganira piramide umwanya munini cyane. Oya niyo nshaka kama kugira ngo duhite tubuza na APR. Kamanza me umurasindinda rwose umurasindinda piramide ne equipe iriho kuva mu mwaka wa 2018 bivuze ngo imaze imyaka 7 uhereye icyo gihe. Ariko yari amakipe abiri yaje kwihuza ari equipe iraho ngaho idakomeye gurwa n'abaherwe bo muri leta z'ubumwe z'Abarabu bayimurira na location bayizana mu murwa mukuru Cairo, hanyuma batangira kuyubaka. Mu kuyubaka kwayo bahereye mu kugura abakinnyi bakomeye bo muri aya makipe akomeye yo mu Misiri. Niyo mpamvu yanzwe mu Misiri. Mwebwe mwagiye mu Misiri murabizi kundusha ko piramide ni nko makipe yanzwe mu Misiri bitewe nuko iyo ekipe yagiye igura abakinnyi beza. Ku munsi w'ejo ngo byarantunguye umutaramu witwa Ahmed Fati yamboye namba ya kajezi ka Zamalek aransifura kuko yakiriye ekipe ya Zamalek aravuga ati ubona nzi ko nta muntu wo muri piramide waba yapresse ya Zamalek, ariko naje gukuranibuka ko yakiriye ekipe ya Zamalek. Iyi kipe ya piramide ifitemo abakinnyi batandatu bari kuri finali ya Champions League 2016 batsindwa na Mamelodi Sundowns ibitego 3-0 muri Afrika y'Epfo, batsinda kimwe ku busa mu Misiri ariko ntibatwara igikombe. Abo bakinnyi batandatu biremereye ariko akabivuga yihuta genda gake. Iyo ni mu rusengero ni handi pastor avuga ngo Yesu aramubwira ngo haguruka, akabwira abakristo ngo amubwira ngo iki kugira ngo sisitize. Mu nyubakire ya piramide yahereye ku bakinnyi b'imbere mu gihugu bakomeye harimo batandatu ba Zamalek bari kuri finali ya Champions League 2016 barimo n'uyu munyezamu Ahmed El Shinawi wazamukiye mu ikipe ya Masri akajya muri Zamalek akiri umwana muto ya cyane. Nkuzuza ifite abakinnyi batandatu bamaranye imyaka 9 guturukana muri Zamalek kwinjana muri piramide. Yego 9 years bari kumwe.
bari kuri finale y'iki ya Champions League batsindwa na babiri 9. Okay, iyo ni ingingo ya mbere. Hanyuma nyuma yo kugira abakinnyi bamenyeranye bamaranye igihe, ifite navuga ngo ifite na academy ikomeye cyane, kuko ni imwe mu ma equipe afite academy ikomeye cyane, ifite ibibuga byiza ndetse n'abatoza b'ingenzi. Nk'umwaka ushize ari wazamuye akana kitwa Ibrahim Adel, akana kamaraga 30 benshi barakazi no mu ikipe y'igihugu ya Misiri, kamaze kugurwa, ariko n'umwe mu bakinnyi b'ingenzi bazamutseho. Kongera undi mwana witwa Saber, nawe wari mu ikipe y'igihugu ya Misiri, yatwaye igikombe cya Afrika cya tennis imyaka 20. Ne bamwe mu bakinnyi bazamutse muri academy yabo, nayikomeye igenda yongeramo. Ikindi, iyi kipe ya Pyramide igura abakinnyi bamaze kwa Mavareri Siri hanze Afrika cyangwa se muri Afrika. Confirma niko kugura Fiston Mayele yagiye muri Stoke City guramo Ramadan Sobihi, umwe mu bakinnyi bakomeye. Sobihi umusore w'umunyamisiri wari na kapiteni y'ikipe y'igihugu ya Misiri, yabatenije imyaka 20. Yaguze umusore wakinaga mu ikipe ya Wydad Casablanca, yatwaye Champions League ya 2019, watwaye Champions League umunyamaro kuri kina gatatu wamara 18 ho kina hagati mu kibuga witwa Walid El Kariti. Ariko afite n'undi umunyamaro ukina kuri gatatu na Mohamed Chibi nawe ndaza kumugeraho. Yagiye igura abakinnyi hirya no hino muri Afrika bamaze gukonfirma mu ma equipe yabo, ikazi kabongera ku bandi bakiba imbere mu gihugu, bisanga abakinnyi yakuye mu ma equipe akomeye yo mu Misiri, izo za Zamalek, izo za Al Ahly, izo amakipe nk'ari Masri n'andi bakipe akomeye, bikanongera ko bafite academy nziza, bagafata n'abatoza bamenyereye. Nk'uyu mutoza uri kubatoza yatwaye champion ya Croatia muri Dinamo Zagreb, numwe mu batoza babayeho bakomeye muri Croatia, bagahuriza muri icyo kintu cyo kuba bafite amafaranga, bafite uburyo bagura abakinnyi bakomeye kandi bizewe, bakanagira na squad ikomeye. Kuko niba equipe ishobora kuza gukina nk'ubu idafite Ramadan Sobi, Walid El Kariti bashobora kumudropinga akaba yajya ku ruhande, ariko igihe runaka bakamugaruramo n'abo Bahmed Fati n'abandi batandukanye. Nicyo kintu cya mbere kibatse Pyramide. Ku mugoroba yatsindaga match ya 6 yikurikiranya, yinjijwe igitego kimwe cyonyine, imaze gutsinda ibitego 15, yinjijwe igitego kimwe cyonyine.